Ole September ni somni le panga United Pentecostal Church of North East India ina kan ni poi mo tak mai missionary day tia kum tam tak kan lo man liam to chu kumin kum sang ni le somni le panga a hian kan lo thleng le don ta a chu mini den chen chuan mission rong bona poimo tak mai mitin tena kan riat to sa mani se riat thar tur te po la om theya chung te chu vena hian han soi kan tum ani te chuan kan thu soi tur te kan soi ma in pathian thu thiang him kan lo chiar ma sa ange rom khuami te na pola le khathon bung som le panga chang som ni atang hian kan chiarange rom khuami te na pol le khathon bung som le panga chang som ni atangin ani midang lungphum chunga rem chho kaloni lo nan chanchin tha chu Krista minglam to na muna hril lovin a chanchin la hril ngai lo na mi te chuan an mu anga la hrengai lo te chuan an hria ang ti ziak ang khan hril katum jok thin ani ti kha kan thu chiar tur ni se avena hian sermon soi katum ran lova amaro chu kan thu soi tur te hanti fiana turata na le apui tu ta na kanan chiara pola hian midang lungphum lo rem to sa chumia rem chho mai kani lo turata na te chanchin tha chu Krista ming lam to na huna hrilavin Krista ming anlalam ngai lo na huna hril atum thu asoya chu vena hian district mission department po hian atum ani a ti chuan Krista chanchin chu ala hril na ngai lova hril turin mission department in ma ala chawa ti chuan chunga chuan kan hriat turata na poimo deuh mai tam tak a ome amaro chu kan soivek seng lova a poimo zual hetiang hian han soidon ta ila atha ange North East India mun ranga he missionary day kan ti September ni somni le panga hi man ani thina ti chuan North East India General Mission Department po hian nasat takin ma ala a ti chuan rongbol na konga po hian feel egemazat mai kan neya chung North East India General Mission Field te chu tuna hian kan nei lai chu som ani a chung te chu Arunachal Mission Field te Dimapur Mission Field te Bhutan Mission Field te Sikkim and Darjeeling Mission Field te le North Bengal Mission Field te Upper Assam Mission Field te Odisha Mission Field te le Assam Mission Field le Bihar and Jharkhand Mission Field te tin Andaman and Nicobar Island Mission Field te ania ti chuan som ania amaro chu General Mission Board hian Dimapur Mission Field hi Karbi Anglong Field honle ni se tin arela tuna hian rel pedium to mani se then alani lova nakina chuan Karbi Anglong Field alo omle chuan North East India hian Mission Field hi som le pakhat kan nei don ani ti chuan tuna hian North East India a kan General Mission Field a hian thok tu regularize kan ti hi mi som nga le paruk ne in casual worker hi za le paruk ani a chung te chu heng kan mu lai mek te hi ani a ti chuan an sawa hian North East India General Mission Field noya hian thok tu zale somruk le pani kan nei me kani tuna kan muang hian heng mi te hian
thanem ngai takin Krista chanchin la hril na ngai lova lalli so Krista chanchin tha anwa vai puya nasat takin ma an la an tan kan tong trai sak apoi mo em maya kan tong trai sak na pia lama po hian thil pe ka kan tran pui apoi mo em mani then khat chu mun la tak taka te ramlum tak taka te tin then khat chu ram vot taka te po aniang mani chung kwa mani in le lo kalsanin tuna hian lalli so Krista chanchin tha wa vai puin an omek ania chuwang chuan heng kan thok tu general mission field kan thok tu mi zal le somruk le pani te hi trong trai sak an ngai em ani ti kha wa in North East India missionary day den chen hian kan soidua ko ran ho te pon voina kan hun man me po hian antan itong trai sakang uti kha kan soidu ani le ti chuan lunglei district mission department hian mala kong rang kan neya ti chuan tuna kan ngai thak tak general mission field angdeu khan lunglei district mission department po hian home mission field kan neya chung chu tuna hian field som kan neya zetet home mission field te putlunga si mission field te vaisam mission field te phai ruang chua mission field te bual puivi mission field te thiltang mission field te ramlai tui mission field te le chengpui mission field te ralvong mission field te le din thar tlabung mission field te kan nei ani te chuan tuna hian heng kan mission field hian thok tu hetiang hi kan nei me ka evan kelal lupuya chengpui home mission field athoka amaro chu ani hi district board nung bera khan pastora lak alonita ti chuan ador le chuan vaisa mission field hian evan ar lal thamuana tuna hian thoktu kan nei mek ani tin putlunga si mission field hian evan lal riat moya om boka ani hian tuna hian he field hi en colin rong abol mek boka tin zetet mission field hian evan ar lal ro khoma oma ani kai hruaina hnuaia hian zetet mission field hian mautlang le buk nuam an om boka bru lang ania ani hian he field hi en kolmek ani tin chuba ka chuan ralvong mission field kan naya chu evan ti lal tlom lawan en kolmek boka tuna hian rong abol mek ani tlabung din thar hian rongbo evan ming hlumoya oma ani hi a feel hi nichina kan ngai thak tak ang bok khan zetet feel ang boka bru omna ania tuna hian ani hian rong abol mek bok ani tin phai ruang chua hei hi feel thar ania ani ero hi chu chak mahlang ani ve thunga heta hian evan pc lalding liana ommeka ani malak na in tuna hian rong bol mek ani tin thiltang mission field hian evan ke lalchan tluanga oma ani point thanem ngai takin rong abol meka tin ramlai tui mission field hian evan thamuan oma tuna hian thok tu kan neya ani point thanem ngai takin na athok boka tuna hian biak in te po sakmek ani bol pui via hian rong bol tu vanal pe ka kan neya ani po hian thanem ngai takin he feel hi en kola tuna hian rong abol me ani ti kha kan saidua khang te kha kan home mission field som kan nei te ani
tin chu ba kha chuan atul na apia nga rammutura tir atana roi kan nei chu free evangelist kan tia chung chu evan ti biak lala ani ani hi atul na pia nga kan tir chuak ka tin evan si zodin puya ani hi kan free evangelist ani ti chuan ko ran ho ten kan mamo na te crusade le kem ti ve te speaker te po man thei boka tin kan roi chan tak chu rammut ani rammuturin kan tir chuak deuh bera achang chuan thla thum lai te po an om na ngaya te an oma achang chuan thakhat te achang chuan cholni voi ni te atul dan a zirzelin thani te po ni boka atul dan ang zelin anni hi rongbol turin kan tir chuaka tuna hian lunglei district mission department noya hian rong an bol me kani ti kha kan han soidu bok ani le ti chuan lunglei district mission department hian sumle pai enkol na konga hian general lama hian kan thayang to kin ke kan han pen ve ti chuan tun sang ni le som ni le panga January atanga June kumchan ve report alandan hian general target kan nei hi nuai som nga ania chuta chuan azar ve nuai som ni le panga kan pelut to tin bu fai tham hi nuai som thum paruk kan neya chuta chuan nuai som le pariat kan pelut to ani chu January to June inkar report kha ania ti chuan pa narin mission hian cheng nuai ni singriat sanga le zanga kan pelut to bok ani ti chuan general mission field hian lunglei district te hian chanpuina pek kan neya chung te chu tun January to June inkar report zel khania chunga chuan lunglei district LAD te hian sukna local church fencing atana cheng sing riat an lo pe tin district mission department hian Assam mission field khuan Kachugaon section Ambari local church biak in asa chuba ka chuan chumi asak na ta na chuan cheng nuai thum ape tin carpet cheng sing khan le sanga le pulpit cheng sing khatin tuna hian district mission department hian general mission field khang te kha atia tin chuba ka chuan rongkhir dap quarters hian tui chun chua laina turatana cheng singa alo peto bok ani chu te chu lunglei district ina mission field kan luan chuana report tun naya kan han mu mai thei kan an soi thei te chu ni tin chu ba ka chuan home mission field hi tun kum sang ni le som ni le panga hian field thar kan neya chung te chu ralvong mission field kan ti te ramlai tui mission field kan ti te tlabung din thar khang pathum te kha mission field kan nei te an ni ti chuan home missionary te le kan free evangelist te hian thaipato pin rong an bola ti chuan an omna field te hian mi lawa te an fea pathian thu te an hrila tin mi ina te an lenga pathian thuin an koma damlo te an kana tong trai na te nein pathian thu in an kom boka tin chuba ka chuan chian ni that ni te khatiang khan an mani rem chan danang zelin chan chin tha lalpa thuthlung ro pui takhi an puanga lal rong bol na hi an thok mek zelani ta chuan tun January le June tha in kara khan lunglei district kan missionary te hian member thar somli le pakhat an seng to ani ti te kha voina hian he missionary dei den chen hian
cầu ran hậu ten kan lo riat ta na kan soi du ani tin chu ba ka chuan voin missionary day tho lom te po hi general alu tur ani wangin tual chung tena amang tena kan tho lom hi district submit ania te chuan general mission department alu le thin ani ti te kha kan soi vele du bok ani tin poimo deuh mai pakhat kan soi le du chu lunglei district mission department hian sum le pa ya hian sum ke nget kan neya chung te chu apoimo khup maya kan soi photo na in la relo pal te po hi ala om vele zel thei thowa voina hian he ni poimo tak mai kan man den chen hian han soi le kan du ani district mission department ina kan sum ke nget poimo deuh mai chu bu fai tham hi ani bu fai tham hi tual chungin kan tham ta ti chuan azat ve tual chung kan tham zong zong zat ve kha local church board tin an nei ta ti chuan azat ve le lam kha district ka thelu alo ni ti chuan district ka thelu chu mun nia then alo mun thuma then alo ni le ta ti chuan mun ni chu general mission department alu ta mun khat chu district mission department alu ta chu lunglei district mission department na kan sum ke nget kan nei lai chu ani hetia hian te khin na na kan lo soi anga tual chungin bu fai tham kan lo tham ta chu cheng sang ruk lo ni ta sela mun nia kan an then ta sang thumin chumi sang thum le lam chu tual chungin achanga te chuan sang thum le lam chu district ka thelu ani te chuan chumi district ka sang thum thelu chu mun thuma then ani te chuan mun ni cheng sang ni chu general mission department alu ta mun khat cheng sang khat chau chu district mission department sum alo ni ta ani amaro chu lunglei district kauranpui district board chuan hei hi so pakhatin ipuyang ti in azatin min lo pui ve ta chu lunglei district mission department sum ke nget kan nei chu ani chu wangin tual chung tin te hian bu fai tham kan tham hian thanem ngai ila ti chuan submit dan tu dik tak hian submit ila the lut ila district sum alo ni ta ani chung te chu khoya nge kan man kan ti chuan home missionary quarter sakna turata na te main train na turata na te evangelism sumata na te crusade fanata na te general lama luan chua ngai luan chua na turata na hek te hi man ani thi nani chuwan chuan tual chung tin te hian bu fai thama tan ila mimal tin te po hian bu fai tham hi ayanal sale zolin I thamang ukhai chu district mission department sum ani te chuan kan bu fai tham mang khan district mission department rong kan bola general mission department po rong kan bol ani kan bu fai tham mang hian kan then kan taksa ina athen ve phak lawa lal rong kan bola chanchin tha kan filani ti hi kan riat apoimo em ani ti chuan general lama rongbol tu ten an rongbol na member thar an la na khan bu fai tham kan pe ve mangian kan lo tel ve reng ani ti hi ria ila mitin te hian bu fai thami I war thar sau te ong uti in kanin som ani kha district mission department sum ke nget pakhat chu ani apani na chu rinna thutiam ani rinna thutiam hi tun ma chuan district mission department conference sunday tu in khoma hian
conference sakal te hian kan in tiam thina khati lai khan nuai thum po kan tlin phangai lova kan tlin mang lova tin kan soi sual tam om love amaro chu district mission department conference sang ni le som le pakwa nei chuan tia hian arel ta district mission department conference Sunday 2 ka rina thutiam kan nei thin hi nei to lovin tual chung tina rina thutiam hi kalpui to nei se tin arel ta hei kumenga mazat mai kan lo kalpui ta ma po kan son reng bok ani ti chuan ama noi thum po kan thlin mang lo kha nikum sang ni le som ni le pali report chuan lung lady chikarun rina thutiam atang hian noi som pakhat kan lo thlin ta kumin kum sang ni le som ni le panga po hian rina thutiam hian budgeta noi som le pani da ani tlin ngei turin koran hoten tran ilang ukhai chu ani le rina thutiam chu engata na nge kan man kan ti chuan nichina an ming kan soi diat an kan mu ang khan khang kan home missionary te lo man atana khan heng kan rina thutiam te hi man ani ti hi koran ho te hian ria ila chu wangin kan rina thutiam hi engzat nge kan lo in tiam ve ti khangai to ila kan home missionary te hian tual chung tina lalpa koran ho te hi min thlir rengani engza tin nge rina thutiam mang hian min support ve min tho pui ve chumi local chuan chumi te chuan kan tir ko te le kan pastor te kan upa te kan member te hian engza tin nge rina thutiam mang hian home missionary te hi min support ve le min tho pui ve le he chan chin tha kan thilna hian engza tin nge kan kaisa anron ven ve le ti in min thli rengani chuwan chuan rina thutiam hi i tha tham lawong khai nikum lama kan in tiam na in kumina point itiam tang khai tin tual chunga kan ti lai khan tu te emo kan bulami te chanang sat ti ve mayang ti kan lo chang mai ani pon tu na hian in ngai to thar le ina kan home missionary te kan thlen phak kan kalve theilo na muna chung kwa nu le pa kal sana rongbol me te hian engza tin nge min support ve rina thutiam mang hian min tho pui ve tin an thlir reng chawani chuwa chuan tun missionary day kan man atang po hian i rinna thutiam kha itipung thei ani chuan awan lom om don em lalpa ma loman ro pui tak mai i mudon ani chuwa chuan ram thim ta na thok tu te hi mission lama thanem ngai piang te hi tharawa po an lim thi nani chu rina thutiam faith promise kan ti hi akal na ani then khat ten thanem ngai emin he thil hi ma an la amaro chu lung lei district koran ho te po hi kan malak tan te poi tle min kan la rual khai lo deu kan thanem ngai dan te po hi thanem kan ngai to pia lama hian tle min kan la rual khai lo dewani chuwa chuan home missionary te kan en kolna kan chom na ani wangin rina thutiama hian i tang le teng khai kan puan vente soi chingila herong bolna hian koran hote thei top i chole zol te uti in kan soidu ani chu lung lei district mission department tena kan sum ke nget kan nei te ani chu ta chuan zo na om thei pakhat oma ani le missionary support na turata na PIM kan ti te hi ti zo na om thei ani he PIM hi pa narin mission ania general malak na ani ti chuan kum som liam to atang khanin general lamatang hian mason malak ni in pa narin mission
PIM thakata cheng sang khat ani a kum khata cheng sing khat le sang ni ani chu general mission department kan thok tu te kan support na kan tho pui ve na ani ni china khan rina thu tiam kha ka soya rina thu tiam ero chu aret a om lawa min a theina angzan zata ho missionary te apui na tura a in tiam na ani pa narin mission PIM ero chu red a oma thakata cheng sang khat ani chu a red ani a kum khata sing khat le sang ni ani a chu ni china kan mu kan general mission fila kan thok tu te khang ho kan tho puina an kaisa kan ve na kan support na ani a chu wang chuan lunglei district PIM kan tho zong te hi general mission department pakhat ma sum then om lovin azawa in alut phayani lunglei district a hian chan kan nei lawa general mission department a hian azawa in alutani ti kha kan soidua tin zone om le thei chu ani le district target kan tuak zozai te hi ha dewin district in kan lo tual chungin kan lo tuaka hei hi ti kha zone om thei ani general target ania general atanga local ania ti chuan general chuan district a aron semta a district chuan biala asema bial chuan tual chunga aron sem le ta a ti chuan tual chung chuan a han tuak ta a tuak nga chu district mission treasurer ne na anron submita amaro chu chung po chu general atanga local ania wangin chengkhat ma abo babang om lovin general mission a hian alut faivek ani ti hi voina hian ko ran hoten kan riat apoimo em ani chuwa chuan heng kan sum le pai abu fai tham rina thutiam pa narin mission kan ti te district target kan ti te heng zong te hi a engama hi thau thak tur a om lawa tran kan lak vek apoimo a chuta chuan lunglei district ina kan sum nar kan nei chu bu fai tham le rina thutiam ani a bu fai tham chu lunglei district mission department kanin enkol na ni a ti chuan rina thutiam chu kan home missionary kan le free evangelist kan roi lai mek te lom manatana man ani thina ni ti kha hoina hian kan seidu ani le atop na beratana chuan Northeast India general missionary day kan man mek wain September ni somni le panga a hian kauran hote mission rong bola hian har thar le ila ti chuan kumdanga wai tam tak kan lo mangliam to a he ni hi amaro chu a thenin chuna kan mang thailawa zan lama te kan mang thina a thavek thove amaro chu ani takahi ngai poimo theila kauran hote hian kan na tul te hi kalsanila he ni takhi ngai poimo in hundanga chuan war zok hian he ni ro pi takhi i mang thin to te ngu khai tam takten thilu le ti taksetin ursun takin ruai tenen an man lain amang thailo ero chu engamasat kan la om bokani amara chu vain atang hian mani theu in ngai to harila tol chu tin te hi in ti chakila he missionary day lutak mai hi ngai poimo war zok le lung zokin i mang thin te khai ti in kauran hote tlang tina lalpa kauran hote kanan in som ani